koji su meni... Da, ma ajde šta, ali te politike, više nam je to puna glava toga. Šta će nama ona glupača pizdi o politici, šta ona zna? Pa šta ima veze ljudi moji, pa šta, pa neka kažu da sam glupa. Pa red je da se neko pravi, Bože moj, u ovoj državi i da je glup, kad se toliko svita pravi da je pametno. A u stvari, znate šta sam ja čula? Ja sam čula da je ozbiljnost paravan za budale. Ma, nisam to ja rekla, to sam čula, to je rekao jedan filozof. Recimo, zašto bi uvijek ozbiljno shvaćali neke tipove koji su čelavi, dosadni i imaju drobusinu? Zašto neka vrckava ovako ženica ne bi bila pametna, Bože moj? A ja kad vidim one neke političare kad uzmu ono ispred sebe plik papira, evo pokazat ću vam ovako, ja govorim, naime, meni gospe moja, sad će me ovi satrato do sade. Jedino ako je kao malo zgodan, onda ja gledam... Kakva mu je kosa, naravno, ako je ima, pa onda ga zamišljam kakav je bija, recimo, da se ljubi. Onda gledam ima li kaj ispod oni ljubavni tapetić, to vam je ono, znate šta je, kakve su mu postole i tako mi nekako vrijeme prođe. A to vam je danas zato što vam ljudi više gledaju šta imaš na sebi nego u sebi, šta govoriš. Evo, pogledaj meni, ja govorim, ali meni uvijek ove žene govore, ma, Goge moja, još promijeni više one postole, Bože moj, ajme kakva ti ono majica, pa sve su ti sise ispale i ovo i ono. I onda sam ja lipo odlučila da se, brate, obnovim, da kupim neke postole i čula sam da je Severina kupila 5 komada nekih skupi postola i sad išla u New York. A mene niko neće da pozove bome u New York. Evo, sad ću vam reći kako se zovu te postole. Ja sam zapisala, jer je to meni komplicirano zapamati, zovu se nekako Manolo Blahnikije, a šta me briga, nema i kod nas kupiti. Ali ja ću naručiti, pa ćete vi vidjeti kakve ću ja imat. Pa bogati mi sam ja gora od Severine, ajde. A takve iste postole nosi i ona Kelly u Seksi grad. A političarke, njima ti je lakše nego političari. Jebome, ako ih svit neće slušat, a bari može gledat. Jeste vidjeli onu Željku Antunović? Kad ona onako stane, a uvijek obuče minicu i onda ovako stane ispred one vojske i sad govori o ime, meni jebate šta me ovi svit sluša pažljivo. A oni bit će ono izpečili oče onu njenu minicu. A ona, Ingrid, ona plava Antičević, a i ona, brate, zna šta je moda. Uvijek joj se sve slaže, ono, boja majice sa bojom postola, voli onu plavu royal boju. I normalno, a ko je ne, sluša šta govori, a imaš bome šta gledat. A ona Vesna Škare-Ožbolt, jeste vidjeli kad je osnovala svoju stranku, odmah opalila onu full plavu boju kose. Sad sam ja šefica, mora ona reći, a kad je neko šefica, bome ne možeš mu reći da je glup. Pa neka je plav. Jeste vidjeli onu Hillary Clinton? Ona znala s tom plavom bojom kose manipulirat. Meni. Kad je bila predizborna kampanja onoga njenoga muža bila, onda se bila malo potamnila. Rekla je, ne, neću ja sad ispast glupa, jeli, neka moj najprije Bil pobjedi pa ćemo onda vidjeti. Kad je onda Bil pobjedija, onda je ona lipo opet pukla jednu full plavu boju kose da bude kamalo naivna. A onda je Bilu dopizla ta njena naivnost i povalija onu Moniku Levinski crnu. Onda se ona potamnila. Skužajte, mora opet malo popit vode, Bože moj, kad čovjek govori o politici sasušice, štaš? Dobro mi je sad, sad sam se takla u ono šta ne bi smila. A Bože moj, ne bi bila ja da se ne taknem, jeli, u sve. A Bože moj, a nas žene se ta politika tičete, kako i ako neki govore da nije? Jebome! Evo, kad su ono poskupili struju, ono sam vam rekla, pa kad smo ono rintačile po cijelu noć, jeli, onda su vidjeli muški da od toga nemaju ništa, da će pas natalitet, od seksa ništa, pa su je sad pojeftinili. I sad opet žena, ajde skačite. I kako se onda to nas ne tiče? Tiče nas se, bome, kako ne? A i dicu se tiče. Sad ću vam reći, ta dica su napisala, negdje sam pročitala, na pitanje šta rade političari. Govori jedan mali, političari cijelo vrijeme brbljaju, puno obećavaju, ništa ne izvrše. Idu kafon napravi korist narodu, a naprave sebi. To je rekao, eto tako jedan mali. A drugi govori, političari se vole puno slika ka glumci i stalno bi htjeli biti u centru pažnje. A jedna govori, ja bi bome htjela biti političar, kad to nije teško, dobro se zaradi. Oni dođu u sabor, pročitaju uloma koji im daju, idu lipo kući, putuju, druže se, voze se lipim autima i sve je plaćeno. Bome pametna dica, našta? Da sam ja završila fakultet i ja bi isto išla u političare. Bi bome, kako da ne bi. Pa bi ja tamo sredila stvari. Ovi ti govore kao dica da političari puno ne rade, a ovi se opet političari žale da oni ne mogu više od posla, da podese funkcija, da ne mogu to stići, a ja ne znam, toliko mi imamo nezaposlenost naroda u ovoj zemlji, pa su onda mogli tih 10 funkcija lipo raspodiliti na ostale, ali oni neće, oni se žrtvuju za nas, svi tu moj oče sve sami. Jedan naš političar vredi za 10 drugih.
A ja, ljudi moji, ja da mogu, ja bi sutra otišla u Sabor. Pa šta ima veze? A kako naći čolina, Bože moj? Samo ja se ne bi skinila gola, jer bo sam ja puno finija od nje. Osim toga, oni su u Saboru toliko zbrkani, pa im još samo fali to da se ja skinem gola pa da ispizdim. Zato neću. Aj, ne meni šta sam sad rekla, gospa moja. Ništa neću više pit, ništa neću više govorit. Ajde, Bog, adiovan, laku noć, idem ća da ne pretjeram.